Usirejee kuwa tariku sala sababu Ramadhani imeisha. Usirejee kuwa muhmil lilibadat, ukakuwa mpuuzi. Unapuuzia ibadat, unapuuzia salatul jamaa, unapuuzia kutoa sadaqa, unapuuzia qiraat alquran. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadana qad mata qad intaha. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Bali kwa naabudu Ramadan, basi Ramadhani imekwisha. Na ambaye alikuwa anamwabudu Allah azza wa jalla, fa inna Allah hayyun la yamut, na Allah azza wa jalla ngali hai, haiza kafariki, kama yakulu al-Imam الطحاوي رحمه الله في عقيدته أن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد. الله عز وجل كيزي كيشا أبانا وتكفاك ويشي، لا، بل نكويتو كيتفكرنا كمومبا الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، أي كبالي صوميتو وشمونغو لوكوا nao katika mwezi wa Ramadhan. Tuendelee hivyo hadi Ramadhan al-muqbil insha Allah taala, in kana fi umri baqiya.